رژیما کردن یا سوری هات رو خواندن و هتا شی هات سر دستلاتداری شامی و هاتنا هتا شیا دستلاتداری شامی نه به سری خوبون و نگو وک نونرتیا شورش آگل سوریه و بقاسی و او وک پیلانک و پیلانسازیه کیا هزن در و مداخله پیواجوی سوریه کرن و هتا شی آنی سر دستلاتداریه و وان هزان لحف کر تایبت پشتی بویرین گل غزا چی بون و شر نابر اسرائیل و چند دولت اندهرمه ده هفسنگی هاتن گوهرتن جبو وی بریاردان ایدی رژیم وره گوهرتن یعنی اف جیک سدمان بو لی اف هتا شا گوهات سر دستلاتداریه تو تمثیلیت آویج داخوازن گل سوری تنهی یعنی او نونرتیا داخوازن گل سوری ناک برو واجی او اساسا راستیای بنر یعنی اف آنا حکومت آگو شامی چه دبه تکاری بیج وک پارتیا بعث لی چی بوی گوهرتن تیده آلیوی راستگرن او ای خودی رینه یعنی بره بعثی ریاوان تنبون آنا ریاوان چی بو و بره بعث ولو وک آلیه چپگر خوب ناف دکر آنا آلیوی راستگره جبر به که سازی بویین بحمر رنگی خو دالی آبوری ده دالی عدالت ده دالی پارلمان ده دالی حکومت ده دالی مشاندنا کار ده همه آلیان ده تمثیلا راسیا سوری ناک آنا یعنی آنا شوازی گود مشه نه شوازی کی گود تبی جوات چاره سری یک جبو شورش پیکات منر شام بخوا تیب نافکرین گو پایتخت سوریه لی پایتخت اولاده کی تکلیه به پرانی هرم سوریه راحتن قد کرن و نکاره دوان هرمان ده نونرتیا سروریا سوریه بک من تسری ده هرمن گو ترکا داگر کرنه کا شام چوقی سلور بباندوره یعنی حکومت و گوی ذاتی چیکرن دوی ساله ده چوقی سیکاری بو دوان هرمن داگر کری ده خودی باندور بو سازی خود چه بکه و براسی ام بیجن اف هرم بونه هرمن سوری لی هینا او هرم دسته ترکا دنه و هینا داگر کرینه وکیدن هرمن بر آوه مانه اوجی هرمن لازقیه و طرطوس مانه اوجی سورینه لی شام نکاره برنگ کی راحت نونرتیا خواه دور ده بده مشاندن و بیج و اف ده وراناجی گریدای پایتخت خبات خودن مشاندن هر وها باشور سوریه جی کریاری گو کرن بو ده انجام آوه ده آنا وقت بونو ده دولت لکیله که هف جیرانی هف وقتی دنجی باکور رجلات سوریه تی وقت زانین ریوه بریک لی هیه ریخستنبوینه که هیه لی حطانها سازیه که دولت لی ناخبته تبي جو پیمان هن و اتفاق هن انجام چه درد که یعنی اوه گو آنا لشامي تنه کارن بحث الشامي و بشكيج حماية بكن وهنا كيج ادلبه يعني وكيدن يعني نكار بيج است نونرتيا تواي سوريا دكم جبر بي سدمه هجر بري رژیم ابو رژیم برنگ کی ناوندی بزوره بجی به هزا استخبارات و به هزا ارتش و به هزا وکیدن د تبای هربن سوری سازگونه خود شکر بو لی ابا اوجیتنه یعنی سال قدیا رژیم هاتی رو خواندن لی دوی ساله ده نه حکومت کی هفبش هات شکرن نه پارلمان کی هفبش هات شکرن نه کمیته زاگونا بینگهین آنایا صابنی بسینه نه او به هفبش هات شکرن و نجی پیمان گوهاتن مذکرن او پیمان جی نهاتن نکتن پراتیکی ده یعنی تلوی پیواجوی ساله که بناره دوی ساله ده سوری دوالاتیه که جان دکه و دو ساله والاتیه سوری اراده اوی هینا بهتر هات تسلیم کرن جهیزن در بره و او سروری سوری نهات پارست کو گناه دموکرات و یعنی نه خودی چانده کی پیشکتی یاش بو ریو برناج واکه به و نکاره به نونرتیا شورشی بکه براسی ناو و سالید مدید به چقیسی کم کجی پیکاتن مدید به چقیسی ظلم لانسان هاتن کرن انسان د سوریه دولو لهات گو لسر ناسنامه خو بین کشتن یعنی جاکیت پرسید به تعالوی بس علوی ما سریوی جد کنویت کجن يعني يكي قلنا له جوري وان به بير ناتفقن مثلا لهرم برآبه
دەستپێکا ساڵێ de dest bi êrîş kirin bi hezara insan kuştin û hezara jin revandin heta niha jî ew kiryar berdewam in li Swêda jî wisa kirin rast wê de berxwedanî çêbû milletê wir ev qebûl nekirin ev kiryar lê çi ji dest wan bê dikin yani ev hêzên guhana Şam xistine dest xwe bi şêwazekî pir xerab nêzîkî civaka Sûrî dibin û ne tenê wisa li heremên mesela li Şêx Mexsûd û Eşrefiyê jî wisa kirin êrîşî taxa kirin xwestin van taxa bigirin têxin dest xwe lê tişta baş çûbû milletê me berxweda yani mesela eger berxwedanî çê nebûba wê heman kiryarên got li ber avê kirin wê li wir jî kirbana ana jî Bakur Rojhilatê Sûrî her roj gefalê dixwin û dibêjin bila pergala wê parastinê tineve dibêjin bila qesedê ji ortêra be yani dibin hiceta انتگراسyon û nizanim çi lê dixwazin ev millet bê pergala parastinê bînin ji bo çi ji bo karibin wan kiryarê xwe pêk bînin kiryarên wan yek xwe tenê dibînin xwe navenda hemir tiştî hesab dikin û ferq û cudahiyê dixin navbera pêkhatiyan mesela ew wextê got yekî ne wek wan be ne xwedî fikrekî tundrew be û bi navê tevgerên wek wan bin cuda be wan digirin wan dûr dixin heger ana kiryarên wan belkî hinek tişt wisa bi rengekî qebe û eşkere pêş neketibin jî li hinek ciya ew ji ber sedemê hînê hêza xwe temam nekirine hîna sazîbûyîna hêza xwe baş pêş nexistine ji ber wê wisa dibin yana hêza xwe ava kiribana dibe got Gulhemîd de berê ev kiryar kiribana ana gelê Sûrî pir nerehet ji vê rewşê de mesela Sûryan Aşûrî Ermenî Êzîdî Elewî Durzî ev tevne nerazîn yani tihatî tu bi navê şerîetê tu dixwaz vî welatî birêve bibe lê Sûriye ne wisa nasnama Sûriyê cudahî pir tê hene yani çê nabe tu ser şerîeta xwe bi tenê tu vî welatî birêve bibe lê ew ana vê dikin yani giştî astekê gîdî insan nema wêr nasnama xwe bêje Sûriye welatekî yani asta wê dewlemendiya wê cudahiya wê tê zanîn lê ana hatine berî got pirsgirêkên giştî çareser bikin berî got li hevkirinekê navbera pêkhatiya di çê bikin ana dest pêkirine qanûnên desthilatdariya zilam xurt bike pêş dixin qanûnên got îrada jinê bişkîne û heta mafê jinê got bi navê zarokê xwe zarokê biçûk wek kefaleta wan rake ew maf jî dest pê girtine yani ana zarokek biçûk emrî kêmî 18 sal bixwaz biçe ciyekî dayîk imze bike qebûl nakin divê bav imze bike yani heta qanûnê wilo derxistin yani ne giştine te qanûna derxin bes qanûnên got çi qeysî jinê tu nebike bê îrade bike wê çê dikin lê qanûna got Sûriye bike demokrat hîna divê bera bimîne ana acele nakin ev hişmendiya wan dide diyarkirin û ev dide diyarkirin bê çi qeysî ew wek kopyekî ji partiya Be's îcab rengekî hîna rastgir û ne bi demê re ne li gorî demê dewsa got li gorî pêvajoyê li gorî daxwazên şoreşê xwe biguherin xwe pêş bixin hatine dixwazin Sûriye paş divegerînin û ev nêzîkatî wê bi sebeb got pir aloziyên cidî Sûrî di pêş bikevin nabe alîkar ji bo pêşxistina aramiyê di nava Sûriyê de rola Tirkiye di Sûriyê de tê zanîn yani ji 2011 û vir ve xwedê şoreş dest pê kir Tirkiye yekser destê xwe avêt nava hundirê Sûriyê û ev grûpên got xwe bi nav dikirin wek opozîsyon an got muarada Sûrî tev kişandin baliyê xwe de û bi navê wan mudaxele hundirê Sûriyê kir heta gişt astekê pir heremên Sûrî jî dagir kirine yani ne tenê mudaxela siyasî û aborî û diplomasî grûpê çekdar xwe girê dayê wan hene herem jî coğrafiya Sûrî jî dagir kirine dewleta Tirk giştî astekî got qebûl nake tu guhertin ti gavek di hundirê Sûrî di were avêtin heta ge ew nebêje erê yani esas xwe kirî wek qeyûmekî li ser Sûrî
يعني خكري وقيومك أو سوري بريفة ببه أري أنا شرع وجروب أخوة شامي بريفة بن لبر بريار هنا ونكارم بدن بر بريار هنا حتى ترك جوان نبيجن في بكن أو نكارم بكن او تركا دستي خوابتي بر مجاران منارن آلی لشکری ده ترک جوان دن که لشکری و افسر و برپسیارن و امیوان پرورده بکن آلی تکنیکی ده پرگالا اینترنت و تلفون خسن دست خواه پرگالا اولهی خسن دست خواه و آبوریا ویجی دست دانی نسر و شخواه هنک جغرافیایی جی خسن دست خواه ترکیه دخوازه سوری بوک پرگالا کی بردوامی ترکیه و حتی گوگل سوری دخوازه ناوا خود هنک پرزگری که خود چاره سر بکه او ناهیله جبر به دولت ترک بقاسی گو داخویانی انجبو هندری سوری ده حکومت سوری و قیز داخویانی اناد انا مثلا هاکان فیدان مانا وزیر کاری دربه ترکایی لروجانه تبجمیر داخویانی انوی هگر یکیش بو هندری ترکیه ده دواش بو سوریه ده اوی خویانه جبیر کری گو وزیر کاری دربه ترکیه وزیر کاری دربه سوری نما اوکی داخویانی اجبو سوری ده و اف آستا مداخلاوی ده دیار کرن آلیه دن تیزانی گو ترکیه بخود هندری خود آنا پیواجوی که جانده که و سروک آپو انسیاتیفک پیش خست جبو چاره سرکنا پرزگریکا کرد دبا کرد و پرزگریکا کرد به ترکاره و اف انسیاتیف حتا راده که پیش کت و دولت ترک قاشو خود خویانه کرن گو او هستیار البرانبری وی پیواجوی و دخوازه پیواجو پیش که لی تشتا بناکوک چیه تچاد وی هستیاری دنی شاندان تدویجه از آماده من به کردار پرزگریکا کرد لباکور چاره سر بکم لید همان دمیده تقبول ناکه پرزگریکا کرد سوری چاره سر ببه ابنا کوکیه که مزنه هگر براستی او دخوازه لباکور پرزگریکا وری چاره سر کرن گره که بوبا علی کار گو گد سوری ده ام سوری خوب خو مچل هفکر گره گو بوبا علی کار گو اتفاق خوب که نهی او ایش خراب به لانا لباکور و لترکیه دبیز چاره سریت خوازم و مداخله سوریت کنه ل چاره سری پیش بکن و پرگاو هنه مو شامل هف دکر جبر مداخله ترکا او تشتانا دهاتن راوستاند ایرو همه هزین جهانی تید هنه هزین کواليسيون انا منتویان زیدی هفتی دولت هنه و روس جی هنه و اسرائیل جی هیه و شخوا وقت زانین باندورا ترکا و هبون اوان او جی تزانین و گروپین جدا جدا ایگو تندره سوریه ده هر گروپا گریدای هزه که تبهنه و اف روشا گل سوری چید به نه جدای روشا گل هرم جیانده به لاسرائیل هنه گوهرتن چه بون ده لبنان ده گوهرتن چه ده بن لعراقی جی گوهرتن چه ده بن و ده سعودیه ده جی هنه گوهرتن ده هندره وید چه ده بن yani şevazên wê rêvebirinê û sazîbûyîna wê de û têkiliyên wê de û ev guhertinana tev bandorê li hevdû dikin Sûriye jî bandor dibe van guhertinan yani İsraîl îro roj dixwaze ewriya ticaret ya cîhanî ya got ji Hindistanê tê derbasî ji Hindistan tê Suûdiye û Suûdiye tê Urdun ji Urdun tê İsraîl و ج اسرائیل در قبرص و ج قبرص دچ اروپا انا تخوازن وری ساغلم بکن مسوگر بکن اجوا او تش مسوگر به اسرائیل د بیج پیوستیا مه اولهیه هي جبو اولهیه تمام به د بیج پیوستیا مه هي سوریه تک بن کنترول و لبنان تک بن کنترول جبو لبنان تک بن کنترول حزب الله د خوازن تک بن کنترول ده سوریه جی شخو رژیم روخاندن و وی رژیم هان آباد کن وی رژیمانو و اف هز ناونتوی ایرو برجواندی خو د پاریزن او تخوازن وریا خو مسوگر بکن قناغه کمای قناغه پشتی وی قناغه قبرص هي yani ریا گو ایدی اسرائیل هر قبرص گویجی تمام بکن و چاغه اف دوسیا سوری ته گوهرتن ایدی دوسیا ترکیه دسپیتک انا د پیواژو کو هادیه د وی پیواژو ده چی بریارند آستا ناونتوی درکوین وقتی بخوازن
جبو قبرص جبو اسرائيل جبو مصر جبو اردن جبو السعوديه جبو تركيا جبو ايران جبو عراق بريار كي بدن حتى جبو يمن او نجارن روشا سوري برشار درباس بكن جبر في انا غارتني غود هرمي دشيد من روشا سوري باندور دكن و غارتني غود سوري دشيد من باندور اخو لسروان دوسيان وچيبك كان فيدان هاتنا وي شامي و شانديا غبيره ارمان جوان اوه يعني سر شامي شرط خو بدن فرض كرن و جير بلان سازيا پیشیا خو بدن دیار کرن يعني او دبيجن هگر هون باكور وجلات سوري بتفقن گرك لغوري شرط تركاب شرط خداتين سروان جاجبو بي بيك بينن جبوغو باكور وجلات سوري تخم بن زختي ده دالي لشکری ده دریا راگاندن رجی و دریا تفگرین لشکری ده باكور وجلات سوري تهديد دكن دولتا ترک جی بشوازه که شوازان تهدیدات که دریا گروپین چکداری گریدای خوره و یه شامه جی فیر دکن جبوغ او جی چاومه تهدید بکن و هر دو جی وان تهدیدات کن برنگه کی گوگ شر کی تایبت بدن مشاندن و بینن گو ام وک باكور وجلات سوري شرط وان قبول بکن يعني شرط تنکرنی شرط خو پرگالا خو خراب کرنی يعني جی قبول کرنا تشتێک ئەو دخوازن تورکیە بە vان گەفان يعني دخوازە شامێژی فێری vê bike bêje biseme gefa li Bakur Rojhilatê Sûrî bixwin ji bo Bakur Rojhilatê Sûrî şertê me qebûl bike û hatina wanî Şamê yek ji beşekî vê plânsaziyê ye û heta ji wan tê wê hewl bidin got îtîfaqa me û Şamê çênebe yani ew dema mudaxeleyê tiştekî kirin gerek dizanibe got plânsaziyekî li dijî berjewendiyên gelê Sûrî û dijî hevgirtina gelê Sûrî dikeve dewrê. Ana Bakur Rojhilatê Sûrî projeya wê ji 2011 di Meryetê de ye. Ne tiştekî tenê tewrîk em bînin ziman. Pratîk de em ji bo yê dixebitin. Ji 2011 û bi taybet 2014 ew tewriya guha û mexis pratîkê de sazîbûyina wê çêbû û heta niha berdewam dike. û ev sazîbûyîn vê dinîşandan. Çawa me re karibe bi rengekî nenavendî, bi rengekî civakî, bi îrada civakê xwebrê ve bibe û civak aboriya xwe, parastina xwe, perwerda xwe, tendurustiya xwe, rêxistinbûyîna xwe, pîvanên xwe, hemû tiştê xwe bi xwe bide diyar kirin. Ev pergala got em pêşkêş dikin pergala yekkirina Sûriyeyê. Yani yekkirina Sûrî çawa çêdibe di şêwazê wê hene. Şêwazek heye tu bi zorê û bi qewetê bi eskerî û bi istixbaratê tu xelkê bînî cem hevgirê tu wan bînî gelev tu wan pergalekê hevgirê di bi zorê û pergalek jî heye tu bihê li hezkirin, hevgirtin, hevdû qebûl kirin di nav civakê çêbibe ev civakbûniyek ji xwe Sûrî dibe yek. Lê ana evana dixwazin çi bikin? Dixwazin bi qewetê bi zorê bêjin va yekîtî çêkir. Lê alîkî din de perçebûnê xistin nav civakê. Mesela divê demê de çi bû? Alewî dûr xistin. Alewî û Sunnî sorina pirzgirêka wanî berî 1400 salî îro roj zindî kirin. Misilman û Durzî yani Durzî baweriyeke cuda ne, ne misilmanin. Lê ana çi kirin? Ew birîna got tu misilmanin ne misilman tu çi yê ji nûv de zindî kirin. Misilman û Mesîhî, Xristiyan bi ev pirzgirêk bi Suryan û Aşûr û Ermenan re zindî kirin. û pirzgirêka netewî jî. Yani ev netewa Erebe, ev netewa Kurd e, ev netewa nizanim çi ye bi navê netewan dîsa alozî pirzgirêk nava gelê Sûrî dan çêkirin. Ev nêzîkatiyana çi ne? Xwedî tu wisa bike tu wê perçebûnê çê dike Sûrî nabiyek. Yani tu qewetê jî bi zorê jî her bi eskerî jî teva bînî gel hev lê civak jevdû perçe dibe jevdû dûr dikeve dîsa birînên kevin vedgerin wek çawa meselen li Şengalê Daeş êrişî êzîdiyan kir kom ku jî pêkanîn çima goh ne misilmanin navên din li wan kirin goh ne misilmanin ji ber vê jinên êzîdî kirin wek cariyên xwe kirin wek xizmetkarê xwe ji xwe re birin wek heta kirîn û firotin çêkirin
همان تش لهرم علوية يشيبو لهرم علوية جي إيصال أبيجو حكومة شامين قاشو تون جين علوي رفاندن حطانا بحزارة جنخ يعني برم كو شكرن جوان اف پرچبونه چید که و چاغه ته چا کارو بیجه ملت علوی به خود بشکی یکی سوری بینه ته کوم کوجی سری ویدانیم ته فرمان سری ویدانیم دویگو او هفگرتن چی به پروژان توا دموکراتیک اوه ام دبیم پروژان توا دموکراتیک همه پیکاتین سوری دناوا پرگاله که دموکراتیک ده هفر جیان بکن پرگاله که جواکی به آوا کرن ایدی اف دبت شکی نناوندی اف دبت تشتکی گه هر کس لو باجار خو لگنده خو دبر خو خب خو هفدو بری ببن او او اراده خو تمثيل بکن او جیان خو بردوام بکن رنا ده آداره يعني خطين گشتیبون و وكيفيك دا قام قاربن السرويل هفكرنا تشيفكن لدوي بيمانه ده حشت خال هبون ودوان خالاد مجارن سرکه هبون یا مد گوت رژیم چویه سوریه کنوتی آوا کرن گرکم به هفره دستوراوی ولاتی بنویسینن ام به هفره حکومت چه بکنن ام به هفره پارلمان آوا بکنن ام به هفره هلبجارتن آوا بکنن ام به هفره پلان سازی که دینن یعنی ولاتی خو مجنوب دا آوا بکن 6 سالی مدبن سیا ظلم کی دسپوتیزم کی جیان کر گرک ما به هفره اف کارانه تفکر بانا دناو ده ما گفتی افتشتانا بین کرن و چاغیش بو سوری توی اما پرگاله که بدن دیار کرن ام جی وقت باکر رجلات سوری بشکی وینه ام جی نه جدانه ایدی ما چل هفکر ام جلگوری و انتگراسیون دموکراتیک تخم پراتیک ده لیوان تشتک جوان پیک نانی نه و هم ادویجن کا آداوی پیک بینن کا بلا قصد جو فرمات اخوی انا درکده بلا قصد بب گریدای ما بلا نظام يعني او دستي ميغوغ ام بي خد باريزن دبيج كاوي جيبدن ما اللي هو كيدن تقابنا بيتنا و برجار ام فيجيت برسن يام دين تمام هند بيجن هم هندرن وتين وبحث قصد يتكن فكي كاتا تشيغا بيتنا جو ازرحت غارانتي كي بقرم يعني ام لتو ينبيجن كا غارانتي ام تشي انا غارانتي ام تشي قصد مت باريزه گوک برآوی بسری مدنی وک باشور سوری بسری مدنی گوک هرم اندم بسری مدنی باشه تهادی تجمر دبی بلا قصد فرمان آوی و بریار آوی و ناوند آوی بگریدای شامی باشه گمولو کر زاگونا بنگهین یعنی دستور آوی ولاتی منا پاریزه قانون منا پاریزه و کیم بپاریزه يعني دوی ولاتی د قانون کی کتاب او پاریز دانتی چیکرن فاو وقت چاو وقت گاوا داویتی نه پیشی تبلی ویتشتی ریبریا باکر رجلات سوری هناك تشت جو ام قبول بكن ام بيجن تمام ام هناك مجاران كارون گفتگو بكن هنا گاوا با بيجن لي مسوغري كيف دن ما سوزه كيف دن ما و سوزه جنادن حتى گشت استا کی پشتی پیمانا ده آداری هات آبیتن پشتی دروجا دانزانا دستوری اعلان کرن دوی دانزانه ده خالین گو امذکر بون ده پیمانا ده آداری ده بروا جوینه يعني إيرو امذكر هناك تشت وك ريجازين بنجهين قبول كر بس بشتي درجة دانزان إعلان كر أو دانزان وان مادة قبول ناكه يعني برواجوي ديسا ما نكر برزجريك ديسا ما قلت أم ناوا خد جارة سري كيف بينن باشي هفديتنك تشيبو لشامي دوي هفديتنه ده ديسا هفكرين تشيبو لسر شوازكي جام تشاوا قواتي عسكري بريبازكي بيلنجو انتجراسيونا امتد فكرن بشامير بيك بي قبول جي كرن بدفكي قبول كرن لامزانه كرن بشتري افكا غتا هم بحث دكن شاندنج فرمانداريا قصديره يعني اموك بيد جمر نهاتي لوك فرمانداريا قصدي ام زانن جوان راحت لي اف معناه كو هي يعني هندري تشد بلابه تا پشتی پیمانک چیکر و تا امذکر تا پشتی وی کاغتک دن جدا بشینه او تی چه معنی؟ تی معنی تد بیجه او پیمانا بری از نما خودی لیدرد کبم انا از وی جوان دپرسم از جی شامی دپرسم بیجم یعنی گلو هو قیسی هندوری فهم کرنا مساجن سیاستینه یعنی پشتی گوه بشانده امره لشامیل هفکر
اف چی کاغت و جارک نشاندی بتشتکی دن yani ez nerîn li ser hindirê kaxetê nadim lê tenê ez vê bêjim heger rêzgirtinek wan ji peymana got wan imze kir û wan piştî wê bi devkî jî peymanek din gotin û li hev kirin heger rêzgirtinek ji wan girtibana kaxetek cuda nedişandin tu kaxetek cuda bişînî tê mehna tu dibêj va projek cuda ez pêşniyar dikim baş û wêyek nepirs wê nebêje pekê ew tiştê berî wê çibûn ve ev vê di diyar kirin ew cidî nêzîkî van sozana bin cidî nêzîkî sozê xwe nabin yan ew bi xwe siyasetekî xapandinê dixwazin bidin meşandin pê demê derbas kin heta hêza xwe xurt bikin yan jî belkî wan rojan di wextê peymana ew kirin bi rastî dixwestin pêk bînin mudaxele çêbû û ev ihtimal jî heye mudaxelak ji terefê dewleta Tirkiye çêbû bê nehiştî ew van gava bavêjin û bi wan bidin qebûlkirin ku kaxeteke cuda bişînin ji bo got ev îş were xera kirin Wan ev helwestê got neyê çareseriyê û helwestê got perçebûnê tê xinav civakê û helwestê got xwenavend dîtin û helwestê got îrada beramber inkarkirin daya dawî pevçûn e daya dawî şer e daya dawî nakokîn e ne tenê yani ez ne mebestam ne ji bo Bakur Rojhilatê Sûriyeyê ez ne tenê behsa vir dikim tevayî Sûriye wilo ye yani wextê tu bêje ez li paytexta vî welatî me û ez nûnertiya vî welatî tevî dikim û te her pêkhatiyekî bavê kêlekekê û te her nêzîkatiyek cuda ji pêkhatiyek din bike û tu xwe tenê esas bigire wê çaxê salek di sal piştî wê yani ana vê salê millet çi digot ya millet govana nû hatine ka bisekin em hinkî sebir bikin belkî sibe gavkê baş bavêjin belkî sibe werin guhertin dibe got piçekî em wextê bidin wan pirsgirêkê me ê 6 salî ne ê rojekê zidwan e yani dî alî din tiştekî li gorî mantiq e feqet millet bibîne hîna wek berê berdewam dikin û hîna ji rejîma kevin hîn xerabtir nêzik bibin millet wek çawa berê şoreş kir rabû isyanê wê ana jê rabe û ev bibe sebeb got Sûrî di aramî çê nebe yani hero diro bala xwe bide gefa dixwin me tehdîd dikin me tehdîd dikin yani kî kare bi tehdîda pirsgirêkê welatekî çareser bike te kengî dîtî got yek bi zorê karib di welatekî di aramiyê bide çêkirin berî wan jî bane gerek binerin divê pêvajoya buhara gelan de li Tunis li Libya li Misir li Yemen heta berî wê li Iraqê mane dîsa wana jî milletê xwe tehdîd dikirin û bi qewetê eskerî çûm ser milletê xwe de encam çi derket dîsa ew rejîm hatin rûxandin ev jî hatine dîs heman tiştî dubare dikin wilo dewam bike û ev bibe sebebê şer û pevçûneke navxweyî di hundirê Sûriyê de zê me beriya em behsa qesedê bikin divê distûra vî welatî bibe distûrek demokratîk û divê got ev welat nenavendî be nenavendî bê birê vebirin û divê pergalek demokratîk were avakirin û divê em bi hev re sozê bidin hev em garantî û misogeriyê bidin hev got em van li gorî van pîvana nêzîkatiyê ji hev dûr bikin wê çaxê mijarê leşkerî jî dibin bi werin çareserkirin wê çaxê ê leşkerî çawa çê dibe divê heremê de hêzê qesed hêzên parastina vê heremê bin lê dikarin bi fermandariya giştî ya vî welatî bên girêdan diriya çi re diriya em bêjin hêza beşê artêşa Sûrî ya alî Rojhilat yani ji binavekî wek çi jê dibêjin feylaq dibêjin yani wek beşekî artêşê lê fermandariya wê dest wê debe diriya wî beşê artêşê re bi Şamê ev têkiliyê debe lê di rojane birêvebirina xwe û îdara xwe û finansaziyê xwe rojane de ji terefî fermandariya wê vê birêvebirin yani bibe hêzekî vê heremê biparêze û ewlehiya wê biparêze xwedî lê derkeve lê wê ji navenda Şamê vî jî ne cuda be lê feqet em tiştê dibînin nê tawan ne wisa ew dibin navê tedî ew dibêjin gerek navendî bi hemû tişt ew dibin vî navî de naxwazin tiştek girêdayê heremê bimînin sala pêşiya me wek vê sala derbasbûyî nêzîkatiyê jêr bikin wala Sûrî wê aloziyên mestir can bike yani hetana eger milletê Sûrî pirsgirêk dernexsî ji ber wek min got piçekî sebir dike li bendeyî firsetekê bide lê wilo nabe wisa nabe sînorekî sebira millet jî heye
يعني لبرآبجي لباشور سوري لباكور سوري روجلات سوري وحتى الشامي ده يعني خزایک سوری هي خزایک وی هي و تایبەتمەندیە وێ هەنە پێویستە ساڵا 2026 ده vêt berçav derbas bikin gerekî bêgo dem were derbaskirin nûnerên hemû pêkhatiyên Sûrî û nûnerên hemû heremên Sûrî li hevdor hûnên û ji bo Sûriya nû bi hevdor mûnaqeşe bikin ya din doza Kurd heye doza Kurd di Sûrî de çawa were çareserkirin يعني اگر انا ام حرتم بحثا پرزګریکا گشتیا سوریه کنه بحثا دموکراتیکرنا سوریه کن بلا ولو فهم نکن وقت به قید دوزا کرد ناکه روجه و یانجی پیر در باز بنا دوزا کردی دوزا کی سرکی سوریه لیم چت بیجم چاره سرکنا پرزګریکا کرد د کور دروازه به سوریه دموکراتیک دروازه ده سوریه دموکراتیک ورا واکرن ل سوریه دموکراتیک وقت چه به شرط و مرجوی سرکه اوگو دوزا کرد جی برای بازکی بعدالت ور قبول کرن ور چاره سر کرن و واجی دریا دیالوگ دریا اتفاق کار بکرن بنرن ما لباکور رجلات سوری دشانده چه کرن شاندک بناوی ریوبریه و گشتی باکور رجلات سوری و بشه خوی هم اداری هم لشکری لشانده یک دین جایی تایبت جبو مناقشه کرنا دوزا کرده حتی نها هینا جبو چاره سرکرنا پرزګریکا کرد هفدیتنک پێک نانینه تبی گوشاندaya me جوان daxwaz jî kir lê bersiva wê jî netane di 2026 de divê bibe sala çare serkirina prizgirêka Kurd û sala avakirina Sûriyeke demokratîk. Di prizgirêka me prizgirêkeke dîrokî ye û dijminên me û ên dagirkirên ser Kurdistanê herdem itîfaqa wan ev ê çawa Kurda tune bikin. Tevî got encamên tekoşînê 5 salîn de bi rastî gavek mezin hat avêtin. Kurda xwe ji rewşa tunebûnê derxist. Ketî rewşeke êdî hebûna Kurd tê qebûl kirin. Di asta cîhanî de. Doza Kurd wî dozeke di asta cîhanî tê nas kirin. Lê beramberî vê giring e em Kurd jî giraniyê bidin itîfaqa xwe yekîtiya xwe. Itîfaq û yekîtiya me dibe got nerînê me cuda bin, dibe got hêzê me cuda bin, dibe got pir çavdêriyên me ji bo pir mijaran newek hev bin. Lê ev nayê maniyê got min itîfaqa xwe nekin yek ji bo hebûna xwe misoger bikin ji bo pirzgirêkê xwe bi van dagirkeran re bi van dewletan re em çareser bikin. Ev jî diriya çirê diriya pêşxistina itîfaqa netewî ya Kurd.